Salut à vous, bonsoir, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien, vous portez bien. Nous ici, nous allons très bien. Euh, Mutindu beno me kutala me kusala beno na ina baketuba na nzonzolo ya mpipa ya bubu yake vanda kwani nzonzolo ya mingi ve samo beto na beno ina kile awa na YouTube to na beno ina kile awa na Facebook betke benoke kutala meso ya beto ke kwenda na kisika yaye na bampangi ya YouTube na kisika ya kaka yaye bake kwenda na bampangi ya Facebook mutinu beno me tala mutinu betu metsonika yao samu na bandoto ya bakongo betu ke kufua bao nyonso beno kwa batata na mama bampangi ya munu beto si betu kutatamana kuvanda mutinu kaka bantu inake kuna kudilaka ntango nyonso yake vana kaka mpasi beno kuwa si betu vana kaka bantu inake kuna kuyaula ntango nyonso yake vana kaka mpasi yaime kuma ntangu betu na beno beto basi seno ngandu ina vana kubumana kati ya beto bakongo ya kutala uonga kedi akave beno kena kukima iki lufwa ne beto me kufuaka deja ina membikana kaka kubola beno kena kubakula beto me kufuaka ya beto deja ina membikana beto kaka kubola me kansi ntangu ya beto jete ya moyo iki beto na kusala kunwana mutindu wa mbakasa ha beto tubaka yao na lumingu me kuluta na ndinga ya lumputu beto me tuba na ndinga ya bantu ya ba anglais beto me tuba ya mpediaka na munkutuba ya beto beto me tuba mutindu yae mu rwande kuza kota na kati ya bandoto ya bakongo beto kufua yandi beno kuwa mu rwande bantu ya kagame kuiza kuna na kusosa wako baka diamu ya bandoto beto kufua yani kuyoka yani mu libane kuiza kota na diamu ya bandoto ya bakongo diamu ya bandoto beto kufua yandi yavanda bana ya bao dikande ya bao beto kufua bao nyonso beno kuwa beno bika kuyaula mutindu bantu ya ngoma tete mu libanais kena kutalisa bakongo mpasi kuna na kati ya ngoma tete mu libanais bekona kubaka mapangu ya babantu kuna mu libanais beno kuwa bazatamba mu libanais mundibu me ba libanais ke banani bao nyonso ke babisadi ya baba mbosi na kuza kubumba bao minguna donc mutinu bekena kutubila beno bake na nsatu ya kusala inza ya bandibu ya bandingari na kati ya ndoto ya bakongo sama ya kopesa mwana ya nkadi ampema mutantu mukuyuluve na kuvana mfumu ya baya kongo ya baya zulu mekasi na bidilu na manyongo ya bakongo dukuna beto tubakati beto ke na manima ya mwana nkadi ampema mutantu mukuyu na kusosa nzila ya kunata yani na mfuilulu samu yani kukuma mutu ina kina kutula luzingu nyonso ya bakongo na kati ya mpasi benkuwa batatanama beto kena na manima ya yandi na kunata yandi na mfuilulu beno kuwa batatana mama ina kele diambu ya kubuma madi akave singeme kuzwa bweso ya ndete na kunata ya na mfuilulu kusala yao kufwa yandi kusala yao batata na bamama bayaya baleki ya munu ina bevani kwena kuseka tete kwena kuswana mambo ina
yake diaka mambo ya kubakile yao na fie tive sa mutibeno mospenga na kutala mutuni wamekuza kula lakisa beno yao na kubaka bantoto ba Kongo kupesa yao na musomalien Kagame beno kuwa batatarama awa na bandibu bizizi ke kuna kena kutambula na ba mpangi ya ngoma tete ina kina kudila batata na bamama kena kuyaudila na kusikila kaka na bantu ina kena kutekisa balupango ya beto na kubokila diaka bao tibakuza kuba bamvulusi ya bao bakena kutatamana na luyalu ya luvunu ina kena kutekisa bantoto ya beto ina kena kutula beto na kati ya bobola kaka nina bao bakena kusigidila bakena kuna kuyaula mpe kaka nina bao yayi wapi mutindu ya bantwenya batata na bamama ina beto bana kena kuluengisa beno ntangu nyoso beno kena kutatama na kushigidina na kuvingila mvutu na babandi ina kena kunata bidilu mfululu manyongo na bakana ya beno kena kubakula teteve beno muke tula mwanzo nziai yake kizizi kena kutambula beno ku yake na lomputu bekasi betike ku tuba na Kikongo beno kuwa beno fungula makutu mbote mbote beno kuwa jambo yai mbote mbote Elle a rebondi. L'affaire de la famille Pandou dans la société solide groupe 1111 tenue par Elias Jaja de nationalité libanaise exploite les terres en ces lieux depuis près de 10 ans. Cette famille en détresse implore une fois de plus l'indulgence des autorités publiques pour mettre fin à cette forme d'injustice marquée par Elias Jaja qui s'autoproclame invincible. Sous-préfet à district à Gomatete, M. Stoy, a dû bamindele pour baya kodwa mabele. Nos terres ont été vendues aux Libanais par M. Stoll, le sous-préfet de Gomatete, sans le consentement de la famille Pandou. Nous avions introduit des requêtes aux tribunaux de Kinkala et de Brazzaville, mais nos ordonnances sont rejetées malgré tous nos efforts. Partout où nous sommes passés, les autorités judiciaires nous ont compris, mais depuis là, il n'y a pas de suite favorable. Et le Libanais continue d'exploiter nos terres. Nous sollicitons l'appui du gouvernement parce que nous sommes menacés. Très attachée à la tradition, la famille a fait un rituel devant la tombe du propriétaire des terres exploitées par Jaja, dont l'acte de vente resté méconnu du conseil de famille Pandou condamne entièrement cette société libanaise. Yai na ngoma tete mundibu ina bagetu ba libanais ya esbora na kubaka mapango ya babantu kuna ya makoma bamvula 10 bakana kubingisa kukwamisa bampasi dikanda kena kuna kuyaula yaka na babandi na mekutula ba libanais na kati ya bandoto ya beto ya mekukuma mutindu mu libanais betu bani kutala bani kutanga kutuba mambo ya mbongo na kilari balari mekubula mbote mekubula maboko kune api mutindu mutu enzo enze ya muntu abeto baga yufula yani ke menge bwala yange ya kote baga yufula mu libanais mundibu yanga na kutuba ti bwala ya muna kindamba nemetala yani mekubaka deja ndinga ya beto yanga na kuzonza ndinga ya beto na bwala mpe yani mekuzaba deja na kindamba muntu ya mutindu ina beno beko ndima na kati ya makanda ya beto yamekuma kaka mpasi na mpasi beno tala yina beno beko ndima na kati ya makanda ya beto mbasi kindama kekuma ya yani yani mutindu mutindu mengo na uwawa mu libanais bekuza baka mapango bekansi dikande ya bakongo bakena kulenda bemena kutuba na ndinga ya bao mose dona kilari na mungutuba mekansi bakena kutuba na ndinga ya bayina kena kunata bitilo mfuilo na kati ya beto kiadi mingi kuyaula nao nina bao lupango bame kubaka imeni mu libanais mekubaka mekansi
beno kena kwena jaka nani na bandina okubaka lupango na kona yaula musiku ikeleve na babantu ina kele kaka babandi mulibane yae ina mametu ba mkumbu ya yani mukabula jaka elle a rebondi. L'affaire de la famille Pandjou dans la société solide groupe 11 tenue par Elias Jaja de nationalité libanaise exploite les terres en ces lieux depuis près de 10 ans. Cette famille en détresse implore une fois de plus l'indulgence des autorités publiques pour mettre fin à cette forme d'injustice marquée par Elias Jaja qui s'autoproclame invincible. Sous-préfet à district à Gomatete, M. Stoy, a dû bamindele pour baya kodwa mabele. Bon, sous-préfet en Gomatete yani kele nani mu Congo yani ke mwana ya mu Congo mumboshi mugangolo même si anbanda mwana ya mu Congo yani kele musi nsumba ina metikisa bantoto samuti musiki ya ba Congo ya kele ti bantoto kia kusema baka kutekisa kave na bantu ya ishi nzenza kima ya zole ya kele ti ni bamboshi ya nkali mpe mutatu mukuyu mutume tuba na enda nsala jambo na samuti zole ya bao ya kia kubingisa ba Congo na bantoto ya bao donc mu Libanais yayi beno kufwa yani beno kwa ya ba mituba ti yani kele invincible c'est-à-dire que muntu ya kukuba na kokoto muntu ya ngolo mtoto ya ngoma tese ya ba Congo mekuma ya yani beno kufwa yani na ntangu na mpipa beno kufwa yani kutura tia munu pongi mepesa beno muswaina beno kufwa yandi ina kele bantoto ya mulibaneve stoi sinbage tuba sian ke mwana mu Congo beno kufwa yandi beno kuwa atatanama mepesa beno musiku ina beno kufwa yandi yama kuma jangu ya kusakana jakave dikanda mpanzo kena kudila bantoto stois bamboshi mepesa muswa na kutula bantu ya isi ya nzenza mu Libanais mekuma muntu ya kukuba kokoko nditani na bantoto ya bakongo mu Congo yina kele kokoko nditani komase kuyaula komase kudila mekota na kukwa muswa na bidilulu na manyongo beno kufwa yandi lakini mutindo mu Libanais dikanda ya yani bao nyoso kana bantoto kanisitia matadi bweso mbele kubika bao diaka na moyo ve bamboshi ina gana kusala vwanzi na kati ya bantoto ya beto bantu ya Zulu mbulu mundo beno kufwa bao yakene mutindo yamekuba ni mutindo ina sibeto kupesa ve kidimbu mbidilu manyongo ke kutatamana beno kubakula amba tatana mama ya mekuma diambu ya mvukulu ya bakongo na bantoto ya bao bena vana jaka kunwa malafu ve kubina ve useka ve muzingu mekuma ya macheleka na mantwale ya beto beto na kuvanda ve bantu ina kema na kubasisa ba Biblia na kulakisa na bayina mekwiza kubaka mapangu balu tula beto na kati ya mpasi beto na vanda ve kuna na kutatamana kwenda kuyaula na bamboshi bayina mekuma mimutindo mindele vani kusala ba nkoko ya beto na ntangu ya ndama beno kuwa batatarama nkadia mpemba bamboshi kutebake kuna fuba kuzaba ti muzingu yina bao moshi kuza kutula na kati ya beto mekuma na kati ya bamwelo balupango ya bao bidilu komasi kukonkonta na kati ya makanda ya bao bantu ya ishi ya nzenza baina kana kusala mayuya na bao bamboshi na bantu ya Zulu bao mpe fuba kufuta na imbi ina baka na kutatamana kusala na ngena munu mu Congo ina kia kuvana na bantoto ya yani inokuwa batatana ya kele di sumuve na mantuale ya kusambusa ya babantu to kusambusa ya tata nzambi ya kele di sumuve
singekele na kati ya bantoto yange ngekena kunwani na bane yange ngekena kunwani na bikande yange ngekena kunwani na bantoto yange ngekena kunwani na bimvwama yange beto mekwenda ve kuna kuyiba mapangu ya bantu na bayinsi ya kaka na babwala ya kaka mekansi beto ke ya kuvanda na babwala ya beto ina bamboshi ina me nata mfululu kuyiba kufelisa kumwangisa bamvula na bamvula bame kukote na kidimbu na zulu ya zole na kumanisa kutekisa bantoto na bato eshanze beno zabati na Federation ya Congo na ntango tuwanaka na kati ya kimvuka ya ina betetu ba Congo ya kutelama beto bakaka musiku ina bakatu ba décret USK Unité du Sud Congo ya ntete ti bantoto nyonso bame kutekisa ke kuvutuka na kati ya Federation mena ntango yaye batata na bamama ke na kudila fo kumanisa bidilu ina beto na tene ngolo kubasisa bambele yakeni motindo na basoka si betu ke kupaka bao kutsaka bao na kati ya bantoto ya beto saleno yao batata na bamama beno zima na Biblia beno kuwa Biblia ina beno zima na tete ya beno tula yao beto nwani neno bantoto ya beto ha bamboshi ina bagutu baba le maire ya bao ya mayu ya beto zaba luki mfumu ya bao ve na kati ya bantoto ya beto bao nyonso na mvululu bakento babana makanda mvululu ya mekuma nina beto bana kutsamu na menga ya bao bamboshi bantu ya zulu inakana kati ya kimvuka ya kutatamana ya kutekisa bantoto ya kusemo ya longo ya beto bakongo beno kwa batata na mba Kagame Rwanda kwiza kuna jambo ya bantoto kunata na mfulu kufwa bao ba Uganda kufwa bao na mambo ya ntoto beno kwa batata na mba ba Libanais mambo ya ntoto ya beto kufwa bao gebana na mpangala Bwenza Nyadi Lekumu na Luango si bakesosa kubaka bantoto bakwene ya bao na Zulu wapi mutindu bametu bati Zulu ke ya bao mekansi baka na kufilisa babantu na kuza kubaka bantoto ni ya bakongo ya wapi mutindu ntima embi me nsoni ya bao kejaka ve ben mekuzaba baki yakejaka mambo ya nsoni na bao ve yakeli ina baketu baka na lumputu la balance des forces et l'équilibre des forces si bamekwiza kuna beno kena kujaula kaka bametala ti mukongo mekukotisa be kokoko kongo ditadi mukongo mekuma vekile manza batata na bama bake bana kubaka nyonso beno tala batata na bama bino bamekuza kutala menga me bana kutanda kudzaba menga ya bame bana kudzaba na kati ya bantoto ya beto yake kuma mambo ya kaka samuti inza ya mvimba kikuzaba ti mumboshi nkadi ampe mamuda ume bana kudanisa dia kamenga na kati ya bantoto ya bakongo yamekuma mambo ya kaka beno tala batata ma beto kuna kulomba na beno pesa beto fungula yina na kumanisa mambo yai beno pesa beto fungula yai na kumanisa mambo yai Mulibane mundibu inake kuiza na kati ya bantoto ya beto na kusosa kubaka bantoto ya longo ya bakongo kufwa yandi kudanisa menga ya yandi Rwande Burunde bantu ya Kagame ina beto na tuba ubantu ya Uganda bandinga ya mayu ya ina nkanyampe mamena atakuna sosa kubaka bantoto ya beto kufwa bao fo inza ya mvimba wak ndinga telama na inza ya mvimba na kutuba ti bakongo mekutelama meba na kudanisa menga ya baina kesosa kubaka bantoto ya bao ya longo batata na beno pesa beto fungula yai beno kuwa muna tubila beno yawa wapi ndilu beno na kutula meme na kati ya mapangu kena mandilu yabana na bwale ya mputu na bwale ya beto bakongo me bankoko ya beto bana bandilu ya bawa si beno tala manima koso shikozo mfumu ya Luango bana ka bandilu ya yandi ya bantoto ya yandi mfumu ya Nyadi mwala mbungu bana ka bantoto ya yandi
mikaya pongi kuna nakati ya ludima vanaka na bandoto ya yani ya bandilu vandaka bangorozoma vanaka na bandoto ya baba bandilu ya bao vandaka ngwisani kusalisa bampangi kubumba babantu bampangi vanaka kuna venotala batata na mama yai wapi mutindu ngena munu kina kukona na kusala ndilu bame kubaka ngeki salo bame muangisa nzila bame kumuangisa nzila ina vaneke kusala ti ngena katuka kusala mama mbungu yange katuka kuna natandela tina luango yamekuma kufutisa nge yao ndandu ya bantu yesi ya nzenza nzila ya mashini bame kumuangisa bisalu nyonso bame kukanga likolo bame kumuangisa l'hôpital bame kumuangisa ndike diaka nandandu kuna ve bweso ke diaka ve ngeke na kusikidila nini lupangu ina nkoko tata mekubika ina bankoko mekubikila beto lupangu ina bakena kuza kubaka ngeke na kutatamana kuyaula kaka ndilu ngeke ve na ndilu na kutuba tia na ndilu yai ve beto ke kukuma mutinu bakatubaka bakamikaze si beto ke luata babima ke kubukaka beto ke luata yawa yake ni mutindu ya si beto ke kubaka bambele kukotila babisalu ya baba mindele kuna na kati ya bantoto ya beto ba Kongo kukwanga baintu beto ke kusala yawa batatanama beto ke lakisa bao ke beto ke na kati ya bantoto ya beto mutindu bampangi bani kusala ya kuna na Vietnam bemekuwa batatana mama petike la kisa bao ke bantoto ke ya beto ina kele bwale ya beto bali na kusimba ya uve bamaza yange bame kutula poison bakana kukonda na kupesa nge inelko maza mengiki kaka kuna na tatama na kuyaula kaka na bantu ina mvula mosi mvula zole mvula tatu mvula iya mvula tanu mvula nsambwadi mvula mingi na mingi kasi makumi zole na tatu makumi zole na iya makumi zole na nsambwadi makumi zole na nana ike kaka kuna na kuna yaula amba tata na mama peno sala mutindu beto mbongo ke mpasi kusala na ngolo mekansi petike na kuna kukonkota bamwelo kufuta batike kukwenda babwale ya ntama amba tata na mama mengeke na kusala iki na kusalisa bantoto ya bakongo amba tata na mama beto mezonza mutindu yai beto metuba mutindu yai muntu ni muntu ngeke na mukongo ngeke na kutikisa bantoto ngeke na usala mayuya na bantu ya isi ya nzenza sama na kubaka bantoto ya bakongo beto ke kufuange ngeke basika kuna ya moyo ve bena kuwa batata na mama bake kubasika kuna ya moyo ve kunata bao na mfululu barwanda ina bametuba onkali ampe mbaka bantoto mutindu yai ina kele mambo ya bangwisani ya bao mukongo mosi ve metula kinyemo yani kuna bantu ya beto ba peuple ya beto kusala avec kinyemo ba peuple ya beto me kusala kinyemo na fédération ya Congo na kutunga inza ya mona beno kwa ina beto zaba veina mu Rwanda ke kuza kuna beno foyani beno kwa mu Libanais bayake na kulakisa tini ba bantu ya ngolo kufwa bao ine mutindu mu Congo evana na mpangala bwenza nyadilo kumuna luango ngena kutikisa bantoto na kukwamisa bakongo kufwange ino neki salu mukana kutuba na beto nyonso na kusimba na mpipa ya bubu yae yamekuma ni mutindu yina bilumu ke kukwiza mambo mingi mpeke na kukwiza mekansi yaike kuma mambo ya nene mafuta ya ndombe ya luango ina bakana ku sala na kumanisa beto beto nyonso ke ku perdre yao ino kwa batata na mama ni mutindu ina kina makutu kuwa bika bidilu kuyaula yange ntangu ya kutelama beto nyonso kintwadi
na mpanga na bantu nyonso me kutelama na minkwati ya bao bampalubasa ya bao matadi ya bao na kulanda bantu ya isi ya nzenza ina kuna kubaka bantoto kunata bao na mfwilulu na bwenza kilumbu ina kaka mpe ina na mpanga na baki ya kutelama kuna na kati ya bwenza bantu nyonso kia kutelama na babwala nyonso na kulanda ike mu Libanais mu Rwandais muntu kaiwapi ya kote to muntu ya beto mosi ina kana kutikisa bantoto na kubingisa bakongo na bantoto ya bao nyonso na mfwilulu kilumbu ina kaka mpe kuna na nyadi bantu kia kutelama na kulanda baina nyonso kana kutikisa bantoto ya beto bantu ya isi ya nzenza nyonso na bantu ya beto na kunata bao na mfwilulu kaka na kilumbu ina kaka kuna na kati ya lekumu bantu kia kutelama na kuyoka minkwati na maboko bansengu kutsaka bantu ya isi ya nzenza baina bantu ya beto moski na kutekisa bantoto ya beto ya longo na bantu ya isi ya nzenza kilumbu ina kaka mpe luango ke kutelama na kubaka bantoto ya yandi bantu na minkwati ya bao bampalubasa na kutsaka bantu ya isi ya nzenza Rwanda Burundi mindele ya imbina kena kukuamisa bakongo na bantoto ya bao pena kwa batata na ba ina kena makutu kufungula kuwa mutinu me kutuba yao mfululu na mutu nyonso keso kukuamisa mukongo na kutekisa bantoto mfululu na mutu ya isi ya nzenza mu Rwanda mu Libanais mutu nyonso keso kubotola bantoto ya bakongo binyemo ya bao nankadi ampe wa mutatu mukuyu ina kele mambu ya bao bakuna kusala yao na bantoto ya bao na zulu kuna beno kwa batatara matona ngula mote tata nzambe kusalisa bankoko kusalisa musikongo tata mana kuma koko ditadi koko ditadi musikongo tata mana kuma kile manzao bika kuyaula yani ntangu na kulagisa tintoto ina kele yange atona ngulu ya mote abupia